abafana bethu esiyohlangana ku Facebook angithi zong-upset bethu siyohlangana ku Facebook amosathathe inamba yami siyohlangana ku Facebook Chip, Hosana way. Oh, bo. Adabeleza kwelitwa ngalamasongena suka bezajabula zonke intombi kwanango. Ujabule ngisho amajita kalokho emalungisi. Ajimwe. Ilika selenyo kezengibele mthini ngelanyawo athanda ukuthi kube indida ke lokho kwabantu benisho kubo. Jana mlamgana bathanda ukumdina obathi mayikhuluma amakhulu oqhubekisana abhekisa kimi njalo ethi ngintshakafa ngenamka inguma yakaya ngitongeba ngishayela ngoma kavuma zonke insizwa nentombi kodwa mthalile ethi ngihlahla somyezane jala mnafana mzahlala zonke yona ngithi bana kungedeke ifonela ukuthi kula mahlanga lama kuyitholela ithuba nankosi ethi ngishayela ngoma kavuma zonke igodile ngakithi kwana ngoma zathi umfana kaThu wethobane iyo la ngoma siyazi lemivu manje la ngakithi yabanje lo ngoma phela iyo ngempela lokho isimo zesoba sifuqa ngayo ingoma impela la ngakithi ngase ngiyajabula ngithi ukuthi angitshela isizwe sonke ukuthi ulothobane nguyena nje ngenqaka uwenqala yonto wathi umaqinga umfaka kade umdlalisi wentombi ngihamba nesokala thula ngikutshele yazi ukuthi ngilithikiza ngiphethe ngiphethe ushende lembuzi umfaka hlele umfana wabantu ephule emphulelweni ngathi kubhasikithi ngugxobagxoba ngalo ndoda abayazi abaningi bathi umaqhudu umfaka mkhize gwasa khabazela ngithi bafana abami ngifuna ukubona ukuthi ubani ozobamba lelo yami ngoma oba cha iyashisa impela sengihathele